Gila bro, di belakang gua ini free, gratisan bro. Everything is free, everything is free, free item, free, only gratis. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabarnya bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Waduh, sekarang kita ada di pasar loaknya Concord, California. Ini namanya itu Flea Market. Ini gue udah banyak video Concord pasar loak, cuman kali ini berbeda bro. Karena apa? Karena ini memang benar-benar rezeki nomplok gue bro. Rezeki nomplok karena apa? Karena gue dapat banyak yang gratis-gratis kayak gitu, sama yang Hot Wheel yang super duper langka gitu bro. Oke, lo ikutin gue terus. Oke, let's go. Happy little mountain. Tommy, how's it going? Good. New hair, you know? Very cool. Ini semua macem-macem. Oke, kita lihat apa-apa aja ya. Acura, Police, Skyline. Oke, sesi pertama kita cari Hot Wheel dulu bro. Ini gue udah akrab banget sama penjualnya, sampai kita kenal kayak gitu. Oke, kita lihat Hot Wheel dulu ya. You have Bugatti? Sold out. They put the kids bought them all. Is it? Wow. I had two. I was trying to hold them. They were like, "We'll pay." I was like, "Okay." Yeah. The No, blue shit, color come to the shop. Bugatti. We got some. I think next open right now. Is it? Where is it? You know, in my shop. Mercedes, Nissan GT, Escort, Nissan GT. Oh, ini ada Datsun bro, Datsun 510. Datsun 510 juga. Oh, this is a new Forza, eh? It's just a new release, isn't it? It's been out for a while. Yeah. It's newer, but yeah. Yeah. You sell like individual? Yeah. Anything's for sale today. Yeah, whatever okay. you want. How much? It's $2. $2. Yeah, hook you up, man. Yeah. Cool. been a while. Alright. Gasser. Wow, that's cool. Gasser. I'll do it right now. Ferrari also. What's that? Here the same. $2. No, those are a little more, depending what it is. I'll Oh. hook you up if you get a couple, but yeah, no, those are more. Yang senengnya gue ke toko dia ini, dia ngasih harganya itu miring luar biasa. Lu bisa cek langsung online, harga itu miring luar biasa. Geser juga. Yeah, I should have it. I just didn't have the whole set. I'm waiting to get a whole set together. Oh, ada Datsun juga. I'll keep you posted. Civic But no, 5 for me, come on. yeah, Is it? Sampai gua tuh keliat ada toko yang ramenya luar biasa. Awalnya gue tuh cuman mikir ini ada kayak sale besar-besaran, cuman ternyata enggak. Free. Gila bro, di belakang gua ini free, gratisan bro. Kita lihat bro ya, apa aja barang-barang gratisan nih. Mantap nih kalau gratisan. Sebenarnya gue tuh pernah dapat barang gratisan di pasar loak kayak gini, cuman nggak sampai sebanyak gini bro. Everything is free for now, free. Orang-orang udah banyak banget ngumpul, udah cari-cari barang di bawah-bawah sini. Gue nggak tahu udah berapa lama ini informasi gratisnya, cuman kayaknya barang-barangnya itu udah tersortir-sortir gitu. Oke, kita cari sampai ke dalam-dalam ya. Everything is free item, free, only gratis. Only gratis for boy. Is it? free. Free. So. Only today, right? Every day, only today. Thank you so much. Sepertinya bro, hari ini hari keberuntungan gue deh. Gila, semuanya itu gratis-gratis banget semuanya. Dan gue itu tinggal ngambil comot luar biasa yang banyak banget. Gue comot-comot kayak gitu. Dan dia nyuruh-nyuruh ngambil-ngambil terus bro. Kalau enggak katanya dibuang dia. No, yo tampoco. Ni tengo nada, ni atrás ni adelante, con eso meta.
Gue sebenarnya mau cari sepatu kayak gitu, Bu. Cuman ini baju udah kayak rombeng-rombeng kayak gini. Gue sebenarnya udah males juga, Bro. Cuman ya udahlah, kita cari aja, Bro. Kita cari gimana histerianya yang mencari-cari barang kayak gini, oke? Kayaknya mantep nih datang jam segini ya. Gue datang jam 12 kayak gitu. Dan jam 12 udah penuh banget nih. Aduh. Mantap, kita lanjutkan terus. Una chambrita. Dan gue lihat ibu-ibu yang di sebelah sana udah lincahnya luar biasa, Bro ya. Udah kayak dia sortir semuanya sampai ke dalam-dalam gitu. Gratis, Bro. Bingung gua. Orang gratis juga milih-milih ya. Gratis, Bro. Ambil. Gratis, pásale. Gratis. Free. Gratis. Lo que le guste. Makin kesini gue udah makin bingung aja, Bro. Apa yang bakalan gue ambil sekarang ini ya? Pásale. Gratis. Free. Everything is free. Everything is free. Here. Free, Bro. Oke, kita ambil, Bro ya. Thank you. Lagi ada lagi, Bro, macem-macem lagi. Oke, Tesla, Nissan Skyline, Porsche Outlaw. So it's the same, you and there, Tony? It's different? I mean, it's different. We have some of the same stuff, but almost the same price. Yeah. $2 each or $2 each. Yeah. You have Bugatti? How much? Bugatti? No, I don't think I have that one. Yeah. People looking on it right now. That's why. Oke. Ini salah satu langganan Hot Wheel gua yang mantep juga nih. I know. I came late today, so. Oh, is it? I said, why not? I'll still pay it. So your stuff and Tommy is like different. It's your own stuff, is it? Yeah. I see. Alright. Oh, so you hide something over there? Oh, those are the ones I'm keeping. You're giving. I see. Yeah, some of it is my own, so Is it? sometimes I forget. I'm like, oh, I want it. Yeah. But all the Mustangs, I like Mustangs, so I always keep it. Oh, you keep it Mustang. Yeah. Cool. Yeah, exactly. I have nice Mustangs. Cool. Alright, sure. Thank you so much. Okay, take care. Dan ini gratis juga, Bro. Gratis juga nih. Dan ternyata yang gratisin barang gak cuman satu pedagang doang, Bro. Ada 2 pedagang yang harus gua ambil nih gratisannya. It's free everything. Gratis, Bro. Gratis, Bro. Free. Gratis, Bro. Ini apaan nih? Gratis, Bro. Serius loh. See, here is free. Is it free too? Ini, Bro, gratis nih. Apaan nih? United States President. Okay, this is Big Bear Lake. Okay, maybe. Okay, kita bawa ini, Bro ya. Piring-piringan. Okay. Alright. Kita bawa piring-piring ini, Bro. Ini piring bukan sembarang piring. Ini piring langka yang buat pajangan di dinding kayak gitu. Pokoknya klasik kayak gitulah. Nih, Bro. Lu lihat bawaan gua atas penuh. Ini baju-baju gratis, sepatu tadi juga gratis, yang lainnya juga gratis. Ini gue beli tadi dan Ziad tidur. Kita bahas-bahas aja, oke? Gila, ada berapa penghasilan gue di hari ini, oke? Kita bahas lagi, Bro. Apa-apa aja nih kita review satu-satu. Lu stay tune terus, oke? Kita bahas, let's go. Ini ada sepatu juga, sepatu anak-anak. Oke, tahu gue nih berapaan duit, berapa duit ini, Bro? Ini ada New Balance, kecil tapi kali Balance, still small.
Nah ini dia luakan sepatu New Balance, mantep sebenarnya, cuman masalahnya kekecilan, masalah biasa. Gila bro, hunting di hari ini udah benar-benar udah kayak hunting, udah kayak kesurupan gue bro. Hunting di hari ini udah super duper banyak banget. Aduh, dan yang habis pikir gue ada yang jualan pistol. Real? Is it real? Sama yang ada jualan yang kayak gratis gitu bro. Jadi jam-jam segini ternyata ya, gue baru tahu ya, dikasih gratis semua gue. Aduh, gue review, oke? Lu stay tune terus. Ini ada main-mainan. Hancur bro. Hot Wheel. Ini pemburuan di hari ini nggak lengkap kalau gua nggak langsung review juga apa aja barang-barang yang gua dapat. Gua langsung review aja bro. Udah nggak sabar gua. Lu stay tune terus aja bro ya. Ini gua tuh kayak seharian kayak gitu datang ke sini hanya untuk mau berborong-borong barang-barang yang luar biasa mantap. Lu ikut gua terus, gua review nih. Oh ya. $8. Oh, oke. Wow. That's cool. This one is the